لکامپا دارا شکران رخستنا جین یا سفیل لگل رخستنا IOM یا بسرنتاون یک گرتی و دست به پروژه که کرن کج 120 دوکانان پکته جبو پیدا کرنا د 120 دلیون کار جپنابرن روجاوارا لکامپه. ام الفيديو وكي رخصنا جينو اريكاريا رخصنا IOM ام 110 دكان عفاد كنج 120 عائله راش كردي ميروج افار الكامبي دارا شكران هر دو عائله بدكانك مشتركن اف دكانها ومشاريعنا بتشوك تدا فبن وك صيانه الكترونيات صحيات كهربائيات كوافيرات حمي تشتو مش متنوعه يعني ودو عائله باشتراك بن اف نشاطها نلفر سكنيا ام بردوام بنشاطي خوال الكامبي دارا شكران وامي بردوام بن امي نقل بن الكامبي كورا غوسك خوشتبا امي ان شاء الله اريكار بن خلقي خورا الحمي داري غورو نشتينا ومستعد دائما بخدمتي ملتي خوا اف بازارا بچوک و دوانده من نزیک دا به آماده کرن و به سپارتن کسین کتی دا کار دکن لگل آلا و آمیرن به روا چونا کار. هي مبخير هاتن قناه زاغاروز ون يعني متابعه كن ايش الكامبي دار شكران اب ورشا حدادي يجبو بنبر كرد سوري اب دهر نهر جما داس بكري وان شاء الله يعني دروجه دخل توابه وحر دكانك اد شخصانه اما ولو وزع عندي وام قاس كان خدمتها في ملاتي دكن ملاتي كبر شر رجيم وشر شوراش بازي هاتي كردستان عراقي وام تشكر دكن جكاك مسعود را انه يعني قال ملات راس مساعده دكي وان شاء الله ان شاء الله ام سيرو دي خلاص بن وتسليم كنت كان جو ملاتي ماي روجافا او دوی ام ببیر بینن که او نجاره یکی رخستنا جین یا کارن سیفیل به کارن وصار رادبه بره زواجه که هفبش بره و بر او ترزی خاناک وکر او گلک کارن دن او هر وها او رخستنا لسر کار خبر دوامه تا به کاربونه در روشا پنابری دا بده آلی کی او جیانوان خوشتر بکه. کاری ملویدری منظمه جیم مکلفان الویدیوات کانا چیکن جبو کمپا دار شکران و شب و روم شغل کاری بیش 24 ساعت شغلن در خدمتها وات كان مزوخ راسكن وتسليمي خلقي وابكن جبو استفاده كي جيبكن في عالتك جيبكن وكي وندبينن كاف كاركرنانال پشتما كار خدكن وكي بازار كبچوك آوا بكن و اف بازارا هاتي آوا کرنا به آلی کاریا رخستنا جین یا جواکا سفیل جبوی برنامه آرک جان باپیر دارا شکران